nasebandleni. Ngiyanibingelela ngithi isikhathi siso kodwa kufuneka sibingelelane njalo ukugcwalisa uthando. Then ke lapha umholi wami mina ngizokhuluma okuningi ngithi ngikhulumile eningi la nje engikushoyo ukuthi kuyasubmithwa engifuna ukuveza isubmission ukuthi kuyasubmithwa umholi usubmitha abazalwane umalusi omuhle. uJesu uthe ngumalusi omuhle. Manje ebengifuna ukudlulisa nje isubmission imholi wami ukuthi uJesu utheke kufuneka ukuthi sisubmithe ibandla. Wathi lisubmithwa ibandla ngoba lalethwa lapha ngegazi. Then uthi ke umholi ummisela nje ukuthi yena akalisubmithe alikhombe kumalusi omuhle odela ukuphila. Awuthi noma ukhuleka kuye akubalela akakuxaleli, kodwa uyawemukela umkhuleko wakho uthi noma ngabo ngabani loyo muntu uyosizakala.